Akristo ba kanisa ya Methodist kumakona mwanya mwanya ni bezete hamwe na kurita uge bwao bwegie ngaukano kanisa ene ubakiaria barindene ya kanisa ya MCK ikaga baugete bo batinganiri ni utongeria wa Bishop Ntombura bakiwa kinya kanya kawe ka utongeria ni kathirire na kwou bate muthikira wakagita kanisa eze nithirite iri na rwatu kwa runene ikiona ni anterijiri chiayo Babeli ngelingwa na waita kebwa keyoto diata niketi wenyuma no ndubamwe barabatomira ine ngodiago abe yakuwa bona nyate okara ne basemeke tankwera tongari batomongokere tota Nairobi mundu agolobi chine itara omega ko minyadire nte ko mani bialo mereta to makelo mete ngenga bera kwere nyamwe keja ko ni to nyide to standing on the ji to kuone njeru na to tiko mimenya to teme do mete no komenya ikuga muntu yo ka hapo buga te koroma na ndika ndara te koroma to ndere no monka muthia to ugaja to amenyera ni to kugeta thia ni to kureganira nwe na turegane nio na turegane mirere tutichoka tutionete yukuriri ega ria tukwenda tutichoka na uwe uchiongerete miaka tutomwita former presiding bishop ugaga na kiatia ugaga kenda nu kwenda njogu enda kinyambi na migongo yayo utumba kwenda njogu ndio tukwenda migongo yayo kedro tuira kanisa yetu na minista betu yolo tuina bona adikedoka uchokyo mbere ba bakarite na watu tia minista ibao kada nu kwenda kidoka kada nu kwenda kanisa yetu kidoka tuendaniria mwana minista bali ku ndi tuko kwenda kanisa ukati na tuna membe kwa batio angula mwire mantu jatebui na jatebui. Tell the king he is naked.